Pozdrav svima. Evo danas ću vam pokazati jednu moju novu biljku. Radi se o čokoladnoj lozici. Latinski naziv za ovu vrstu je Akebia quinata ili petolista akebija. Po tome je dobil naziv jer ona ima 5 listova. I ova vrsta se gaji kao zimzelena puzavica i dosta je otporna na niske temperature, tako da se može uzgajati i u našim klimatskim uslovima na polju bez zaštite. Izdržava temperature otprilike od -15 do -20, može čak i nešto više od toga. I akebija se uzgaja prvenstveno kao biljka koja prekriva površinu, znači negdje ako imamo da nam treba kao ograda u žicu, da bi zatvorili tu, znači taj prostor, tu možemo da zasadimo akebiju. Ono što je zanimljivo za ovu vrstu jeste da ona može i da rađa plodove, ima lepe cvetove koji podsjećaju na miris vanile. Plodovi su otprilike oko 5 cm i jestivi su. Što se tiče ove biljke, ona ne zahteva neku specijalnu zemlju, znači možemo uzgajati normalno u običnom zemljištu. I ova biljka, da bismo imali plodove, znači ima na sebi i muške i ženske cvetove, ali ukoliko želimo plodove, tada trebamo da zasadimo dve biljke, tako da bi se oprašivele one međusobno. Evo ja ovdje imam jednu biljku akebije koja je uzgojena iz reznice i sada ću da je zasadim ovdje kod mene. Ovdje treba prvo da pripremim zemlju, znači ja sam već prekopao i omekšao zemlju i sada ću ovu sadnicu da zasadim na ovo mjesto. Znači ja imam dve biljke, uzeo sam ih radi oprašivanja, tako da bi posle mogao da imam i plodove. Evo sada ćemo polako da preokrenemo saksiju. Ovdje možete vidjeti lep koren i sada ovu biljku zasadimo na njeno stalno mjesto. Ovako. Inače, pošto je akebija puzavica, naknadno moramo da je obezbedimo i nešto po čemu će da se penje. Ja ovdje trenutno sada nemam još spremno, nego ću kasnije da napravim kao za vinovu lozu, znači 2 stuba i po njemu ću da razvučem žice po kome će se ova biljka penjati. Evo jednu sadnicu sam zasadio. Posle ću samo da zabijem jednu trsku ovdje, to mogu stvari sada. Znači jedna trska, tako da ne pada po zemlji. Znači, evo sada samo da nađem nož i podignem ovu puzavicu na gore, tako da ne leži na zemlji i vežem je sa kanapom. Evo ovako. To je to. Sad ne leži na zemlji i ono kada smo znači sada zasadili biljku, lepo zalijemo oko nje kako bi se zemlja slegla i da bi što pre koren mogao da se širi, znači u zemlju. Ja sam prekopao malo veći deo, tako da novi koren može lepo da napreduje. Evo jednu biljku sam zasadio, a sada ću da zasadim i sljedeću. Ovdje imam drugu sadnicu čokoladne lozice i ova sadnica je još naprednija. Evo vidite dužinu njenih lastara. Negdje dužina je otprilike oko 70 cm i sada ću da zasadim i ovu drugu biljku. Akebija se inače gaji kao brzo rastuća puzavica i ona može za godinu dana narasti i do 10 metara dužine. Evo, sad ću zasadim i ovu biljku na mjesto koje sam ranije pripremio. Inače, trenutno je ovdje malo hladovina, a ona inače više voli sunce, tako da ću ja ovdje malo posle da je napravim bolje, da bi imala više sunca. Evo vidite, i ova biljka ima lep koren.
lepo razvijen koren i sada ću i nju da zasadim na stalno mjesto. Evo, zasadili smo je na dubinu koja je potrebna. Malo kao pliće, međutim, kada zalijem zemlju, naknadno ona će se još malo spustiti niže. Sada ću i ovu biljku, kao i prethodno, da vežem za trsku, kako bi ona bila iznad zemlje, ne bi puzala po zemlji. Tako ću da je naučim da se penje na željenu, znači, stranu. Evo vidite, vezat ću je na nekih 2 mjesta, što će biti dovoljno. Inače, ja sam zasadio 2 biljke iz razloga da bi imao plodove. Jer ukoliko imamo jednu biljku, ona će cvjetati, ali teško da ćemo imati plodove, zato što jednostavno iz nekog razloga neće da se opraši. A kada imamo 2 biljke, onda možemo da se nadamo i plodovima. Evo, ja sam sada učvrstio ovu drugu akebiju za trsku i sada jednostavno još samo oko same biljke dobro zalijem, kako bi se zemlja što bolje slegla i kako bi biljka posle što lakše mogla da se ukoreni dalje, da raste. Evo, sada sam zasadio drugu sadnicu. Evo, sada ste vidjeli novu vrstu. Možda neko od vas ima, za mene inače nova. Evo, ovako izgleda biljka dole. Gore sam je učvrstio. Ovdje pored, na nekih otprilike metar, metar i po dalje, imam i drugu biljku akebije i nju sam također učvrstio i naknadno ću da napravim još, znači, po čemu će da se penje i za nekoliko godina nadam se da će i biti cvetova, a ako bude i plodova, još bolje. Evo, sada ste vidjeli jednu vrstu puzavice koja se uzgaja kod nas, može da raste napolje i može čak i da rodi. Pozdrav svima!